Pozdrav svima! Sada ću vam pokazati kako da imate najnovije transfere u igrici Football Manager 2015. Znači, pre svega potrebno je da taj file skinete sa interneta. Znači, idete na ovaj sajt, skidate ovdje, link će biti u opisu, skidate transfere. Kada skinete, jednostavno raspakujete to na desktop, to je meni ovdje. Sad, idete u Documents, nađete folder Sport Interactive, Football Manager 2015, Editor Data i jednostavno prekopirate tu ovaj folder u kojem se nalazi izmjene, onda ulazite u igricu, imate Ramping. Sada šta je bitno? Ovdje sada nije bitno jer jedino ovaj file imam, ali kada imate više fajlova onda idete Custom i idete Edit. Sada ovdje važno je da sve ove fajlove, znači važno je da svi budu štiklirani da bi ste imali najnovije transfere. Idete Config, i jednostavno idete da kreirate. Ja ću samo sad učitati Srbiju da bi se brže to učitalo. Evo ovako ima Srbija.